بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas amban salam kulay haji paksaran syukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap kita di inurungan uwe taufik pangumuran umabot si bulan yun bulan Ramadan, bulan baru sinkemon bulan serta din tabetta di Allah subhanahu wa ta'ala din kaptangannya duk tabetta di Rasul sallallahu alaihi wasallam in bulan ini yang ini saat di haji peribadatan ini. Demikian haji rusa paksaran syukur si mag-sponsor po ito gobernador di Kalasahan Jum Akbar. Demikian maksaran syukur rusa si Dambuak Mudir TV ini kota Ibrahim Masadin masih continue in pagmuhalarahin atawanin pag-ulong seminari si madrasah ini. Bangga Rukulupa zaman ko be school si 1998 asal ni antang pagmuhalarahin si tempat ini. Desep ko magmuhadirin ko yung mabait na si Sheikh Ahmad Ampaw sa Ibe zaman ko be school to asal antang ni yun pagmuhalarahan madrasah ini. Ini adalah buah ang paninirikmat pangulong ni Allah subhanahu wa ta'ala si kita bikemon duk labi awlanin si iya sa kapin pekdi ka-pekkat in pagmuhalarahin duk ka-pekkat ini pag-urong si hadul bangtaabot ilo sa ini. Demikian inka ang mapakalihin daka ang liso duk daka ang linsa pandak tunas natin bin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bangkani an lenganten bin bukkani an niyaten bin pitu kita dineddo ilmu neddo pahala karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misal ni ba'in pinakalebin gay tao atawanin miya ang kulang ilmu ne masih taeddo webi yene pahalain nuk masih taeddo webi katungbasan ang pangurung ni Allah subhanahu wa ta'ala si manusia pakale atawanin patipon si panihalan pagkisara pasal agama si Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi kadagdahan kami invitation duksar tak pasuat lain tapi danta binisara si waktu ini intapik pangurong apoy kakot abulin yun pa ini awliya'ur rahman. Walaupun intapik ini ng lando kaluhanan duk lando kabanas subay binisara sumagawaan ng misara at dakite ganta magtalent duk waktu ten duk magtalent duk ilmo ten din kita palonsat amban ili at pagkipang kita palonsat adakala lepas peguluk lepas pekama pakalini amban sa uban iyan amban nek karyasali sin nek kaulamaan bang payaman no sin kakitab kitaban duk bang payaman no sin nek muallafat bang si maghinang taljal sin kitab sa upamaan nusra atau al-mahabbah ini tagda ininang si kitabin tina'arifan luwede atau ini definisyon na luwede in ma'na sin al-kitab le atau madkhal sin mawdu bang inilanta sa binisarahin. Si hal ini ni umat Islam ini pinagma'na awliya'ur rahman naan si ininin bang kapapuanten bintinilaw bang ina in ma'na awliya sabat na in manusia in magbita-bita pamahamnya na si kalimat awliya magbita-bita na in pamaham manusia in niya pamaham
sunnah wal jamaah sedih, niya pamaham yene mu'tazilah sedih, niya pamaham murji'ah sedih, niya rusak pamaham sinne kapapuan tebi bang ini kehantar awliya duk bang ini pinag-ayah sin awliya. Bang tilaw tebi me kapapuan tebi si zaman matuulay sampai waktu kuya itu bang ini inalinan awliyain ini panambung din ini manusia di makagees ini depende manusia makagees keimangan metelung perubahan atawanan ini manusia makagees magwayang di atas langit kani apanutan din ini manusia makagees lumingan di atas tahid kani aparuan din UN definition atawan istilahat sin kabasan tebinihelu sabab menway hangkan bisarate sa iyan bang makalaking keimangan atawan makalaking kainino binamahan no depende ini makauliya kyo maknanen iyan panghati desin awliya wadapun panghati din bin insyaallah subhanahu wa ta'ala masiru mi an pagwate bang ini definition sin ahlus sunnah wal jamaah si padihalan sin awliya ar-rahman. Bang minanahan al-waliyu fil lugha bagi awliyain jam'un wali. Al-waliyu fil lugha bang minanahan in waliin si lugha si bahasa Arab. Huwa an-nasiru wal mu'in. Inetta wa tattabu sin ma'na ini inistimbat wa hampan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala fa inni a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna waliyullahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Yani inna nasiri wa mu'illah. Inatawali ampan ayat ini si pemahamnya in wali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pa ini di makna nasiri wa mu'il. Ini nabang atawanin ngayuda atawanin nukul. Ini yang makna sin awliya atau mufrad sin wali bang dambuwa ulama ini yang pagmakna sin wali atau walin pagmakna sin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian niya sa magbasa ang banyak kaulamaan pa ini al-wilayatu atau al-walayatu. Al-walayatu al-walayatu fil lugha bil fathi binasab al-walaya bimakna al-mahabbatu wal nusra. Bang pain al-walaya dumain al-wilaya bil fathi ma'danin al-mahabbatu wal nusra. Yene kasilasan duk yene tulung tabang ambat Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain mi'an tuhutta independence sendamwa ini walayatullahi ay mahabbatullah. Ini kinalasahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tuhutta rambuain nusratullah. Ini painta tinabangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niya rambuang berkalimah al-wilayah bikasril waw bimakna al-imaratu was-sultah. Ini hatian al-wilayahin bang baris diawa in yan wawhin bimakna al-imaratu was-sultah bimakna al-amiru wal-hukum. Yan sami'an pagnakura atawanin panahukum atawanin yan pangengkim sin mahadjana ini al-hatilin al-wilayah bang bikasra imaknan. Demikian ini yang kahikahan inosal oleh bahasa Arab al-wilayah sababnya tabittat painte yene walayahin si ayat si suratul kahfi si ayat 44 ini en maknanin al-mahabbat wal nusra wa ini painte kabdaran sin Allah subhanahu wa ta'ala hunarikal walayatu lillahi al-haq maknanin yene pangesek duk tatamangan amban Allah subhanahu wa ta'ala yastahiqu harrab yemulian maka umungin duk ilian du maka mumpaatin gak dia sakti melainkan
أمن الله سبحانه وتعالى. وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. Nia definition ang Mesir ahlul ilm. Ini fa'in tayo ko ay sa ta'rifan iyan ang dalil. Pagi ang ta'rifan mu'takharat sa inilin. Subhaniya dalil mo ang bandang Quran at ang bandang sunnah sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini per definition wade in awliya atau wali. Al-wali huwa kullu mu'minin taqiyyin laysa binabi. Ini fa'in walihin kemun mi'an mu'min magmatala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dumaan si Nabi. Wala'y paasag na ulama ininan, wala'y paasag na ulama ininan sa iyong pagtarip din, maglahat si al-falasifa. Pagka-falasifa magpain siya, kaya man siya manjari hinang Nabi. Ini ang definition din. Bang manusia yang sobra dapat matalawan si Allah subhanahu wa ta'ala tahinan dia Nabi. Inka ang bang sobra pag matalawan si Allah subhanahu wa ta'ala tahinan ka ang Nabi. Bang ta'rifan si palasipa. May philosopher. Sumagawa ng binatal ng ahlus sunnah wal jamaah pinagsilang wede. Ini pa ini al-waliyu huwa kullu mu'minin taqiyyin laysa binabi. قيد بليس بنبي سبب من رد على هؤلاء مئن كنايدا نوعد أتوان بنقوطة نوعد سأمئن بك مئن supaya tahatu manusiain wa in kaymun mu'min menjadi min nabi ya nabiin sini-sini pa inte pinaturun ni Allah subhanahu wa ta'ala dan tak sabhinang ni nabi tu sebelah dunia. Demikian wa yumkinu an taqula kullu mu'minin laysa binabiyyin li'anna kulla mu'minin laysa la li'anna kulla mu'minin lahu nasibun min at-taqwa. Demikian dia dan buah ulama magtaib pa inne korek yan definition sila buah miyan. Kemon pa inne mu'min dumay iya nabi iyan dan buah amban wali atau awliya sabab nen pa inne kemon mu'min niya iyan bahagi ini amban pagmatalo si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang si ta'rifan ini menjadi kita bilang wali atau awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masih sabut tabi bang ina in darajat sin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala ni niya magpain in me kasin lohat ka matijaniya in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala ini sati semmet din pabidda amban sabak semmet tabi sati patuliren amban yan patulit tabi sati pagkakanden amban pagkakanden tabi wadapun pain muallif kitab ini nen intarifan ni wa batil sabab din walisin Allah subhanahu wa ta'ala gani apagbitaan ni kita bi mangan dok kinakan tabi magsammet tabi doktor perhantan paglutan bin sumagawa nin mu'min at jaya sampurna pag-iman din sa Allah subhanahu wa ta'ala dok masih niya darajat niya number 1 niya number 2 niya number 3 sumagawa iyan lamot iyan dem awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala kuya dari setara kumihan kalu-kalu dari setara wa dari pasongan bang ini first class sin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala o second class o third class pa ite sin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ini dalilin in nasika ulamaan mag-isara sa iyan mag-definition wa ini ang pag-definition din in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala ko ilikabtamanne ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Pain yan muallim sin kitab atawanin yan ang buwang mufassir pain ala inna awliya Allah la khawfun alayhim fil akhirah min ikabillah ولا هم يحزنون على ما فاتهم من خطور الدنيا وصفات أولياء أنهم
الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه. فإن دموا معلم سن كتاب إننا إن معنى فإن سن آية إننا يعني فإن أولياء سن الله سبحانه وتعالى بang definition la khawfun alaihim fil akhirah min iqabillah. Ini bang pinapala baru si hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ga niya katalewanne yene si kemon mi alpuhinga uk si kemon kasitpitan yene taabot si elewatura. Paladnaan amban patpohone lapas sampai yene kubur, sampai patay sampai patimbang, sampai ini haramala si elew akhirah. Gaya katalewan dan dua awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh gaya sabi Yesus si ina tamban wane tu sebelah dunya. Seumpama mamating godelo bagi awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala misal project dan hukuman dari Yesus si project yang bertamban ini. Seumpama mamating awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala hekka anaknya pina iskul, hekka anaknya pina ngaji, inbang awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala gaya Yesus ya si anaknya ini. Demikian mintum taisap sila karendahan bagi penghadiran awliya atau waliullah yang mekalahan itu. Niya rusab awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala si mekarendahan. Bangsa upama indendahin mu'mina salihah, basagin pag-imanan si Allah subhanahu wa ta'ala. Misal ia mati diki-diki anak nendak sampai susu. Misal ia mati in anak dan hekka mag-iskul. Mian susah ia pekegani amang belah. Bang taabot ia mati gini pinasusya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya anak dari diki-diki. Misal pemagtagisan si waktune. Ia na mamatayle. Masih gay susah peke pinadihala duwi Allah subhanahu wa ta'ala amban barande duk amban me manusia amban gilian hangkan ni ininen dan bu amban sipatte supaya kita mu'min peke gahnia saddi magperuntungan kamundang amban bulat dunya labun bang silaw akhirah banggi lu mu'min sabendal yene sempurna pag-iman ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in manusia in bangsa upama kapten barangay hekka yana sin atau rukunan sin bagi awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia mamati iliyan duk manusia inetto in jawani ilo Allah subhanahu wa ta'ala ga'niya karahutan ni ruka'niya kasusihanne duk labi awlanin dosa gaya iya tinalaw misal pa ini haramala misal pa ini checkpoint misal pa ini kanta pagtilaw peke andang ne tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala duk andang ne yana imbebek sin Allah subhanahu wa ta'ala mian ta'abud si elo akhirah mian masih parat paksihin sabab nil munasabah tasabut wa salih usaymin sa ayat innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Basak ayat ini supaya niya yene teddo itibit. Wadapun in ayat ini tasabut wa salih usaymin ayat ini tawa pa ini si manusia magbawa nafas. Si manusia ini song naikutan si dunia ni, naikutan si pangalta, naikutan si ahli pamilyane. Sumagawa pang mukmin niya sa bendal ko kasabot biyan hak in pamuli innal ladina qalu rabbuna Allah wa la tu'misiye misara si Allah subhanahu wa ta'ala iya magpalihala tunggal magpalihala summa istaqamu ubus tininggahan wede kemon syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala in poin nasi tatanazzalu alaihimul malaika si waktu molek ni manusia iliin si waktu ni song binekat yene in napasnin
magdiyawaan atau paturun in malaika din siya tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu binose magdisar wa malaikat niya alla takhafu wa la tahzanu daki fa inni tinalew ni ko ta bisarami anda ko tinalew si ini dan ta ini sinongluin wala alla tahzanu alla takhafu wa la tahzanu gene patena mian tinalew in manusia sa mga tinmiyan si ini sung pasonganne wala tahzanu inu sa susay pa inde wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun duk tinatahan ni wa malaikat in duk pinasin-nasin ne in manusia ini duk surga si ini pangatak wa Allah subhanahu wa ta'ala in kahan kang mamatay pag majintibi bang mu'min sa bendal hap manamaran pagkibang kasabot iliin duk bang kasabot in kaayat-ayatan ganta panabang wa Allah subhanahu wa ta'ala lingkat manamaran sumagawa rin bang sa paliskate piyo kita si kaayat-ayatan ini ganta miyan magsifat si ini kamate kafir maka nato pebisne urus na si ininen te in manusia iliin miyan inetta wale in sifat sin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatu haulai awliya tukira pada sifat sin awliya iliin annahum saddaqullah wattaba'u rasulah inna manusia iliin sinabenna luwede inna Allah subhanahu wa ta'ala tuknur siya sin rasulde yani rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi min indillah tuk ini tekka amban Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu yattaquna Allah biimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi tukkani anden magmatali si Allah subhanahu wa ta'ala amban panuhut si ini pangandakan si Allah subhanahu wa ta'ala wa ijtinab ma'asi duk patala si atawanin mi'an kaya kinalian wede ini ganta pagmaksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala nasi ini sifat sin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nuhut Quran tuknuh sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi misara Imam At-Tahawi rahimahullah si kitabnya Aqidah Tahawiyah wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramahum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Quran dan Muhammad Nas tabentar Imam At-Tahawi si kitabnya wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramahum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Quran fa inna inkaman mu'minin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala duk lebih mulia amban siyahin yang lebih mulia Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine mabasak impak taatnya si Allah subhanahu wa ta'ala duk sine-sine lebih sobra panuhutnya ini si Quran si Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nisara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Ibn Taimiyah mi'an nisara ye binahagi wa'ne in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala atas telur perkara wadapun jumhur ulama kekahan abanda ulama binahagi wa'ne in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala atas dua perkara ini pengetahuan Ibn Taimiyah binahagi wa'ne in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala atas telur perkara da iingat to imban melainkannya istimbat wa ambat ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini ayatnya thumma awrasna alkitab alladhina istaqayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir ini yang penentuan Ibn Taimiyah hangkan binahagi wa awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala atas telu perkara atau telu darajat niat tamanan hapne niat pasunu-sunu duk niat pasunu walaupun jumhur ulama binahagi wa awliya Allah subhanahu wa ta'ala atas dua perkara kesa'lan al-muqtasid
kaduin as-sabiqu bil khairat. Walaupun sebagian Ibn Taimiyah ini yang kisahkan al-zulmu li nafsi, ini definisi yang maksudnya qad yatruku ba'd al-muharramat wa ya'ti bi ba'd al-kaba'ir. Ini hanya al-zulmu li nafsi, niat baini waktu tatinggalan ini kesenduhan empat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti bi ba'd al-kaba'ir, damu orang tu sah, maka ini manusia ini mian dosa hati. Bangsa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia maka hilang dosa ini hukuman itu sebelah dunia mian naqisul iman atau fasikun kharijun an ta'atillah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia maka hilang dosa kabair fa inna naqisul iman ngakulang ini iman dia atau mu'minun fasiqun mu'min kharij an ta'atillah bahwa man fakta Allah Subhanahu wa taala subagawa pemurji'ah hukumnya bal murji'ahin al ma'siyah la tu'athir al iman in fa inna ma'siyatin gay fa inna maka ini si pemalaksayaan hatinya mu'min yang sebenarnya bisa berpikir kalau saya masih mukmin. Urus dia madhab tambua ini pa ini madhab al-Mu'tazilah. Bang manusia yang maka hendak dosa hadda sebelah dunia mian ini pa ini mian al-manzilatu baina al-manzilatain. Si antara ia dumai sampai ini mukmin, dumai sampai kafir. Sumagawa si Allah akhirah bangsa yang hukum ni dan neraka manusia ini. Walaupun kira khawarij bang manusia yang makahinan kabair sebelah dunia kafir maktaus maktaus si Allah akhirah mukhalladun finnar hangkannya infirak ingin maka dilikau pergi bangsa maka kita makahinan dosa indah buah manusia ini halal nesisiye ini illa hamili duk halal di pendapat wede sumagawa ila Ahlus Sunnah wal Jamaah bang manusia yang makahinan dosa itu sebelah dunia mi'an naqisul iman perke imanin yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyah maka ulang impak imanin sawaban amban ini pak maksiyah thumma tatamba yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyah maktamba menambah pada imanin sawaban amban ini pak ta'at si Allah Subhanahu wa taala wa yanqusu bil maksiyah dukyane ngakulang sa impak imanin parihalan ini pak maksiyah tuju Allah Subhanahu wa taala. Bang manusiain mulai tujuh hadarat si Allah Subhanahu wa taala maka hendak ia dosa hajjah bang Ahlus Sunnah ngahukumnya tahta masyiatillah diawaan amban kabayaan si Allah Subhanahu wa taala dipende amban kabayaan si Allah Subhanahu wa taala insya'a adzabahu wa insya'a ghafara bang pada Allah Subhanahu wa taala adabna manusia ini pergi hawa keadilan bang payah sabiye ampunna manusia ini pergi sempurna in kalasanan sumagawa wa in dakhala an-nar la yukhalladu fiha buadapun bang pa in makasek neraka manusia ini gay pa in tatap den neraka duma in painte ko me aqida mi al-khawarijin atawanin aqida painte mu'tazilahin bang makahinan dosa na manusia ini tetap sebelah dunia gaya tabat taubat ta'arud si Allah akhirah mukhalladun bin nar tatap di neraka gaya apa duwe-duwe gaya apa itu buana mendengar amal di neraka ini tasabut Ibn Taimiyah ke painte mi'an yani al-zulmu li nafsi atau al-zalimu li nafsi makahinan kasinduhan inme kaharam-haraman dok bang patek kamakahinan musyabri amban na dosa kabair urus al-muqtasidu wa huwa alladhi yaf'alu al-wajibat wa yatruku al-kabair walakin qad yatruku al-mustahabbat wa qad yaf'alu ba'd al-muharramat al-muqtasidu yani pa inne ngahinan ye kemon kawajib-wajiban tidak wajib Allah Subhanahu wa taala dok ninggalan ye induse kabair induse fa inda tasabbut kabira min kabair ad-dunub sumagawa qad yatrukul mustahabbat
sumakawa manusia alien bang patek kania tating nalwe yang menginan kasunah-sunnah. Peke mustahabat ini dan bang tasabut ibarat sa ini yutlaku ala nafilah. Bima'na bainte min sunnah wa qad yaf'alu ba'dul makruhat tu niya waktu sab makahinan ye inme mi'an dan buah ambande ka makruh-makruhan atau wanen me gak ketahuan memang ini hilang ini. Walaupun wasabiqu bil khairat wa man ladhi yaf'alu al-fara'id wal wajibat wal mustahabbat wa yatruku al-kaba'ir wal muharramat wal makruhat. Walaupun fa inni wasabiqu bil khairat yani maklakkas-lakkas hinang mahabin yani manusia hinang wa kemun pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala kemun yani kapag-paduan ni sila wa in wajib ini duk wajib baca kifai duk baca ini kanta kesunat-sunatan duk tininggalan we in kemon duse majain duk sampai duse marikin ini yang manusia takut selo akhirat first class ni duk aulia first class takut sulak aku nak menulakunya lan bang selo akhirat ini ente do ibntainya amban pak tafsilne sin aulia Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن عباس السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصر يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه واصحاب الأعراب يدخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يهمكن تثبت ابن تيمية دلوا أولياء الله سبحانه وتعالى إن الدور سبوعنا من الصرص ينا ابن عباس dukkemun ta'rifan sin mika ulama zaituin bagaimana ini Ibn Abbas as-sabiqun bil khairat as-sabiqu bil khairat ini paling manusia maklakkas-lakkas ini ngeto kahapan hina wene kemun pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala dukkemun kabailin tinggalan wene dukkemun makruhat tinggalan wene dukkaya marsilan amal ibadat يدخل الجنة بغير حساب بلا سرعة والله سبحانه وتعالى سيدنا بالبسطة. والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله المقتصد قد سقط بيان ini definition ini ngahina ngajaya kawajib-wajiban duk tininggalan wene mian induse kabairin duk dambuak waktu tatinggalan wene in kasunat-sunatanin binasek ya surga yadkhul jannata birahmatillah binasek ya surga sahabat rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala.